Kubor nakaslem jong unongsan hima. Unehemaya tengkan ula bertendeng ban kiu yeng le yeng sao banyak hunya kahok jong kipat ba kalas ken CNR di belong. Namar ba ka sorkar jella haduk menta kadang sengap menti halor ka jeng dawa jong kipat ba ban pen kiu kerdano ya kalas ken belong syaka civil subdivision. Ya kani unehemaya tengkan ula ya thu ha ka jeng keren bat kinong tok kubor ha Infinity Hall ka badan hamura long jowai menta ka sengi. Ula ong baya kalasken CNR di belong laseng la thau na duus nam hajar khandai spa nyopo ar bat yo ya ka jela Meghalaya. Henry haduk menta kadang nek sa tangkum ka belong kat baki wei ki belong ki badang shuka shipau ni khatsan snem menchua la sha pen kiu kerdano syaka civil subdivision. Haba pen benapat ba ya ka jeng temu jong u banyak kun biang ya ki election MLA house nem ar hajar ar pulai. Ubat tengkan ula ong bakamu kayau constituency. Kabadan haduk khandai hajar sans pa andru phau tali ki longgieng bat ka jeng bon pat ka banyo phau pra hajar saus pa ar pulai. Kadang long pat ka constituency kabadang sak dindu habayanu jor bat ki wei pat ki constituency harilum jantia. Ula ong bahaduk menta kampat shemladan ka weiru ka government secondary school. Ni ka weiru ka government higher secondary school ha ka constituency. Ula ong don kishnong ki badan kam bat dai hok banyo no ya ki PHC. Henry haduk menta kempat yok satya ya ka hok jongki. Bat ula banrap badan ki sub center ki bompat teri kam haduk menta menne. Wat la deb ban seng ya ki da ki bonsnem. Ubat tengkan ula ong baki pat ba jong ka constituency ki penmi shibun ba using usensar bat usen rai. Henry haduk menta kempat roy ni kiau ha ka yok ka kot jongki. Nakadaw ka jeng bombiang ki yo ki hat bat ki kudam. Ula ong ba ka constituency ka don artli ki jaka jongok kai perthei ki ba itanat kata kalum tineng ka badan hamutercha bat ka kupli hasapai. Henry kalong ka basngausi ba haduk menta ompat shemlala ban pen itanat bat pen wandor bahaya ki khnang ban la khreng shu ya ki nong wan jongok kai perthei. U tengkan ula kerpat ikipat ba constituency khamtam iki khun samla baken aila je u ban chakri ki daga baje je u komu MLA jongki hakane ke election MLA ka ban salong house name ar hajar ar pholai. Ini election ar hajar ar pholai dawi kumbiang saknut saklong remo leis pabut yolutio step mendui dari jingkersan yang pi u amlang suruh ngau kersan ngau boys ketom nawa le bun ikam ni buta wa angnut ile wa tran mesin ngau ile sagani ga sin wa ni dawa ka jingtmu yang wo cekri bai ba jing angnut yang wo cekri bai ba pensaknut saklong yang ni daw wan jekmat wo kerpat jadi bai ba yang sung yau konsumsi wo kerchan ni daw itu ni benda tibai untuk wasung yau em kam kende jasan span phayu ka population naduk yu dangkha duk temen pege nyabu praja so spa abule de halor kene gnong rim ki pai ba yang sung yau la de bichar bi ki wan konsensi ci bon ki jing sa dini ban ye ki bi kam tam bo wes jentia la de berkat ki amlarem konsensi nartiang konsensi ka juai konsensi ka reliang konsensi. Ini konsensi itu dari bicara konsensi yang cibon ba yeper ba ini konsensi itu raku je kemana konsensi yang kesong yang konsensi cibon ba jing duna po konsensi ini kita tu untuk menduga health ka education agriculture tourism waga sport infrastructure kam tetek cibon ba jing duna po konsensi ke yang ini nah ketika daw sel ada blai kan rat monu jeruk pai ba penjob inga ni ketik Amartino wa cibon ki kam yule de benda cekri bai ba daga mesin usnyau rit daga mesin usnyau kia de jipor le pai education kat kam man kat ni 9 10 de jipor le ko William M ka government higher secondary school memi 10 plus 2 hadu kat memi kasung ko yau M ko ka ho bu yo and deserve ko yo ya ga full government secondary school ka higher secondary school lada kurunyi aga help aga haliam ka koi ka kia I cibon ha ki duna po konsensi yang song yang konsensi nang bun ki thau ki phau ki wa ki sop sentar nem ki PC da mkam da hok yo ndem yo de lada pai jadi sop sentar
Bon bagi som sentar gua du tharu du ka office entre yak ni ka ki dawai ki dachin wat ten tam ni nong kre mem poi nalo ki nong kre nga em ki ang nut go pemiat pemhala ne go thot gilat ki kaman yo tai ki dawai de ba chitom ki nong kandong yung i wan chasor ne wan chi ki thau wo jingai PCCC te la da kru nya ni halian agriculture I to the consensi mu som ya consensi to wa jur ba ukumi yos in zuro wo cermit nane kam te ter pun ba ki benta ki marep du mi trailer ko kunyi sega kamriang is nambun ba ki duna yang ni nei da wa ngam mong puno I go dap sedin yo le se umpoi perkhat ki wa kaniga agriculture ne garap kriang am kam ha buku hak te gadur uchna ya ki marketing center dan ne godown center nam ki mar ki nong rep uyo ki udai thit ya ki market piong ki dalade ko ni yang ka tourism iam art ki main ki tha wa am kam ha promote gete to ka kupli tuwi wan geluntinya jadi tourism art li am kam ha buku nang wa ki wa wan na bar step ngui uyo ki perlu por cisi to kamu lada am dua tiniang cerita tentang perlu por ki duduk ludong sedih. Lada am lada art lagi ni ki tourism center kupungkui ngam artin wa kacnong katha kosong ya pun suci dau ku go hakiti pinta yang tourism. Lada berpunya ni segi kendro bon ba ki dok kam dok jam. Lese lada paiba yang kosong ya konsumsi ngakan lat keluti thoi ilat luti kamanule nang takili ya ka jinge ka kamtam ga do kam do kre ka do ki do kre ka kam man ga te nadu reflection siap sup khana gua upai ba em ut confident ha aga jingyo yung ki yanga pun ba bu pan ki pan kre perchang thok lat thok ti re view le mem hi bo ngamaratin wa upai ba lemba jing chan yang pi upai ba upoi je tong utho igilat luti go solve ini uro jesukuwi go pen angnut yang tip hai go kan ni em go village organization go VO terpat i chairman secretary yang go VO sedap dim sinus nyau kia mi fi function dan ukre sekaman de benta buku i SSG em gi chnong wo em adu so pau em adu so pendai san wa teligi SSG hapo yang go VO ngalat le yo ni kalat keluti lemba jing kersan yang pi lemba jing penjep yang pinga daw yarap cibun ki benta wo yarap ni benta subun uksa MPSG uchna sabon uchna soft MPU uchna achar MPU uchna bon jak kitir ki mar ki mata IM kam do ni utang ki kami kini dua wa wan cakmat ni benta uchna kini products dewa le branding system ki umiat tang ulai products kmat kini gigi urok dua hanga em gejing angnut gejing krang gerpat iginong kersan yang ngaku last election gu kersan dengan 2000 les pak so par last election yo usnya ha biyai ne nga gejing kersan nga jing maya gejing chenia nangwa ukro I lan gerpat I sagi bidawan gilo kijor diwa em gejing tu kersan nga last election kwa hi kersan dam em lat em gejing ito em le ibenta ong ne chem mitibit em le ong ne saya yon kami setiap minggu ini ngakerpat kami gini gila kerjaan alewan kerjaninga mana poin je thong kayi ko em jumut je berkat nga kayi ko belai ngap snya ngap ong dari galat keluti uyarap lane penyo je pai ba ikat ke mesin cekri pai ba yolat yo luti yo cekri yo pai ba de nalor ite ngasnya ong kamni kedetok ka konsumsi issue lada pai ni